Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Asante kabisa batoto ya Lubumbashi, batoto ya Katanga, batoto ya RDC, vous avez prouvé que muko nguvu na mipikia asante sana. En tout cas mimi nashinda kia kumiambia, j'ai reçu des appels ya mwe bote muko na compatir na douleur yetu kunayo leo. Muna compatir kwa bwingi na mipikia asante sana. Mungu amibariki. Tuko pamoja, c'est vrai, niko m'hôpital, tuko m'observation, mais je crois Mungu akijali tutakuya konana. Mutweke kwa maombi, muendelee kutuombea na Mungu atatujalia, kwa sababu hii kutembea tulitembea, tulilomba sha tukupende kuleta desordre, na ndio pale tulikatala kwenda kuingia mu centre ville, njoo pour éviter kuparalyser ma activité. Tulienda kompembeni njoo nous sommes des responsables. Mais kama ba autorité locale bo baliona sema c'était le moment ya kuturégler ma compte, bana dirégler bo benye ma compte. Haina mambo. Pouvoir inakuyaka na pouvoir inaishaka. Tulikuwa na ba gouverneur mu Katanga, mu Grand Katanga. Leo abanako Kiabula, qu'est-ce qui ne va pas? Les policiers qui étaient là, ils ont dit, ils ont reçu l'ordre de vous, gouverneur. Et vous les avez donné les noms ya bantu bale fallait kufanya mubali. Pourquoi? Tunamifanya nini? On a marché pacifiquement. Atuya kuyaka tulikuya kulomba fashi yote. En tout cas, monsieur le gouverneur, mishijue pouvoir iko na muda. Batu tutabakia paka hivyo natona. Tutabakia batu, tutabakia tuko naonana, huko besoin. Kesho utako besoin na mimi. Na mimi kesho nitaka besoin na wewe. Mais kutafuta kuwa ndugu yako Mishiyu, asante. Congolais surtout il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit congolais a solo et seigneur otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux assir. Ce qu'on dit congolais a solo okokiko zanga mokolo mokote et seigneur otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a congolais a solo. Yango wana. Il faut qu'on talaka. Tina yangu ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala congodialogue.com.